ngày hôm nay luôn nang benda Sherman jo ka AIM ka bansai kami ka janmit ka pemerintah kadon ketu kat ni banong man pensai lang syafi ki pai ba hador ke juan ke jogi ha kami ka lensang ka pemerintah balai ni wan sekali ka jaka balai ni let keleng om tangan ni po musling nado mau senram nado po matran keleng-keleng ki jaka juga priu nyu trap ilalai kai ki keleng ki jungi om dan manu-manu pangeram yang ni hak jingmat ke tiksep hendrai kai ka bangi ni let ile nak benda jo ki pai ba iwan to benda ki pai ba hoi ki dam ka ni ki dong ki yo pisan ai bagi sang keleng-keleng hendai nak benda ka tau ba jong pin ki pai ba jo ka than ki prado prasnam jo ka pri nyu trap gimbang si bandi wadah idan nak kam hendai gimbang si ya berpelat ya nak kapur nak benda ka bahar niat jo ki prado prasnam jo ka than ka dong pat ki jela jong gini bro koi kai ka ba yuan pat putu syapiru ha ka bai dai bat ka election kapan salom ha ka arpunya utarik kumno ipat sutho ya phi ba ka arpunya utarik kadai ka rai na ka benta ka jong phi baro asan snap lada phi bakla ha ka arpunya utarik pin salom ra baro asan snap kani ka dikentu syapi bagi iba kai gini hati kisnam gi peladap hati ki sansnam gi peladap katno kaji sitam bagi gini jadi ki pai ba khamtam ki long hieng ki kom siliang sam siliang haki ki pelad kisnam gi peladap bahasa te sakum jadi ki pai ba bat balayut pat dai tangki high level tangki brio ki padan ka buat ki padan ke power kilat rai bagi untuk usuk itang bakla tang silian ke kejat lapoi hapo ru hathanat dan sak pente penkum de kindon an bapher ko kup ki patba ini ban sutu ini ban jit ya kita kinong yalam am mandai pat kinong lilam totip bagidan ki atli kinong yalam Wai unong yalam bala na bakla hin sa jie daw nong lilam on sa lilam ya ka bri no trap jugi on sa lilam ya ka jala jugi katong la isa ya kiskan ki bladap ikan ba pa mo kro ba kajaka jugi la sa itu hado bagi prado prasnam kiyap tak dibedai jugi tang sunai juga Sarkar Assam ni hipada tang ni hajaka balongsar isian hanai sungsanai batio samsat ya ki papli ki basa sapo ka bordar baro simit kim junang banyo thia kim nonang banyo dem namar ka Assam ka penthut jadi ki parado prasnam haba kumta kumnu kinjit ya kita kinong ilam jungi kinong ilam jungi kita itang nong de ya kijaka puta kijongi la kentu ki ba kini ban sutho ha ha ka bai dei ban ka ni ka banta ha ka bai dei ha ka aphunyau tarek batu na jiet thik pathik Wadambiet ya ka sanspatika wadambiet ya ka sihajar tika wadambiet ya ka sipho hajar tika nomor ada khen ya ka sanspa kan poi de kinaya dan bikin katan ajaru kan poi de ki prapan naya ai hak sisi
Wadam siam yang tak pisah. Dan pisah dengan pisah pencak kain yang dia. Kom kita kisniang. Lapan saya sepi, ini bersudu. Bagi ingin dia kisniang, ini kisniang beliau. Wapen sengiam yang dia. Ya ke kisniang. Andai pensengiam, ya ke kisniang kapal beliau doa lagi. Kenal. Bah, wapen sengiam yang dia kini bentar ke kisniang merat ke kisniang beliau. Kita tahuan bentar kini bentin. Ya ke kisniang beliau bentar kelas ya ke kisniang. Sengiam. Yang kedua pipai bagi dia berlong kuptau jikau dia berlong tak keklik kapau belai ulah ai lagi kom ke tak keklik kapau sempang kom keklik kapau tip kapau i nak menta kalawai kapateng hadiah hamud nak menta ki khun ki para ki pengsa santang kado kajela jengi Hanya dia isu bakadang day ke jelam Meghalaya. Setangkat tu kan Islam bapit CI bakal jadi beliau jengi. MCI baki dan apa ke museum. Anda dia isu jadi kasih jengi. Tangkat tu kan Nepal. Ya berdepek jadi kasih jengi baki dan apa museum. Nabar yang jelas jengi lah stop daki beliau kita nabar. Kata nak kentu sepi ladang imlong ke belah husiar baladang imlong ke belah pekerja om slenso in salong pagi long tong pagi long thodir jong nori ha kano po yain ba kejela jengi kelarang dap kelarang jelok impet tang aduk jorimat bernihat ke population labun ki non-tribal om Islam so lesi tang katukan ni kelaban poi hanong po ada muslim dulu benteluk ya karibi ia juga pat babi sudu syai bagin yuk banjir ya kita kibreu kita syang nong rem kita iet ya ke jantan reu amma kom kinang yalam kita spa lene kita suki nidat kamswa hakmat banyo ya kinong yalam kita iet ya ke jantan reu am ya kita kinong yalam kita iet ya ke suki kakendui pergi pai ba balai Ngayon kaway ka Diyos how long time kaba ka NPP nana ka sarkaran niya ma nana pagkibay ki parti ki pradap ngayon ba way uhom berdasar ke sentral Amin Syah wang ba ka jelam Meghalaya jengi kadai kepada kong tam kepada besar hapo India kalau Amin Syah ulah keren direct bah ke jelam Meghalaya kalau meningkang do kebajur kepada besar tam hapo India kau dulu cia ke kinong dalam hijogi ke balong kunta buat ibri ke penapar buat ki hek ihan kita tahu ai na poin dia kita tahu percaya ke Meghalaya juga ladang ni ke pembang dia kabri hujung trap ke jela juga kan salong kom ke Sri Lanka pitim dia ke Sri Lanka kadai kari kebakaran kebangsap nyip ku apa kejela juga kalau kari kebangsap nyip ku apa kejela juga dapat kita karam sini dia kipai ba kaya kemen tak ho kadai kipai ba kin suto
bang kato ke ai ya phi ki pai ba kadai da ka ba susim ram yem kwa ba gim sim da karam wai pa wai briu ju tiang ba manga le ba phi ikik chap tiang bat sim ram nama kita susim ram ngadu snem madu benai kasut kanang kiu dei ta kadau kum ki pat ba apan sgau sepi ki badan hamni hantai siap ba kacik teman toho kan bandra sa kacik e bat kacik genjar ya ka bri ban injong trap injong gi te kum ki pat ba gini man long ke ba husian hak bayat dei hak ini kisnam ki madam ke ba dei ba khlam gumet Masnya empat ngayai yang kecil tu kipara do kipara senam hak keleng di jaka hak kaba dan katu kat ni kiba watang kaba menukim yo ngayai do di social media bagi post jeto bagi dan bisa kata ke jaka watang kikol kan ba menukim yo dan meno-meno menyerap kaba ke sarkar pat kapan ia kejingkan kaba kala perlut yang jalan di kalian di spak klur hado pas pak klur kau kipat pak ngide banlong kibria kipas sumutu ngide banlong kipas sempang yang kahok kejong ni laba belum lagi high level hak apa ide ibarat pisah covid lu udah nuway nok tawan umbak siu hamad ni padfile FIR hak apa kini ki high level ki pamno yang pisah bahasa punya uklur kaba dai ban yo changa sapi jaga bha nam ta ka jugi rei pitban kani ka sa punya uklur le si kala ban penlong nak bentar ke election badhe kadai ke pisah ke jompi kadai ke pisah ke jongai dah ke tu ke pisahi on ai ya pi kisunya hap se kadai ke pisah ke joni kadaka ke sipong teka ke joni le ke siajar ke jompi ngan yo ai le di kabot don jimbut na ya ke tu ke pisah lak pen don kambakla dah ke ba kambas election la ne pen don je ke pisah hak bai dai ba ke election dan semua ni juga banyak terpawi pi kipai ba nampak ia tu dari pi buat khai bom ngadang pi keteng jonga ngadai kibok thaba ngadai presiden jong ke all Meghalaya dan association nam junang medkeren pat ba kumir ngadang tang bansa kadu mensua handai kadu ba ngai ia kecil do ke jalan Meghalaya ngambang siya mentah nak kamsya ngaban yang badkran nak mentah kahor dong ki khonsan la dong ki para ki hnan ki pasa minsa ki ang bauket badai noksa dai nang tang man sungsar andai limba ka di kecik limba ka di selang kecik jenjang ngambang siya ban ni akan dikeremsan banyak dalang bagi diki parlok ban peni sepang kecil ngapat kenal pi ngadai mga ngayang apa sekretariat marwai ngayang marwai apa sekretariat bandawa yang kahor nak bentar ki kena dan sab ki baju lai pen sebentar hakilan saan ki paper jom ke jalan Meghalaya ki bangi kidil ya ki jom one try vision ya buat ba ki samla ki badan kau ki kena syak ki pada orang muslim baru ki itu ya kan bak kita ki student ki ba ya dan dekat pada handai ke kalian pi jom ki kamdan balai ga yang pas ketiak na percaya pada sarkar nadawai ka hak
Ngadawai kesongkai pemerintah yang kepak kepang nak bentak ini kena dan sok dong ke jalan Meghalaya pemerintah yang ketika Islam IGK hendak kesongkai kesim yang kejitok kecongan keberet sepa dosbin buat ketok buat dah kawai buat ke resolution buat sinai ke ketem khalai hangleh buat hai dibhoi lah ke ketem khalai ni lah bentan mai kena samla nak kena siapa sarkar naong ba ngidot kam ya ke institution kimdot kam ya ke institution ke institution khalai nama ke institution kadai kawai ke benta kapan ya dai kena samla jeri ngai kena ke ba khatrasdem kanyusdem kibatang lung tangkat do kat dia kilamo pakai drugs saya kelawai yang dikena sabla lebar di juang bakal lawai kepateng kadai hagi kikon sabla hendak ke sarkar kapit kala kampung jadi kena sabla ada rakyat yang kisukam lekin dan yang kata awareness program kadai kan jadi ke awareness program kapagi penolong kadai ke way ke awareness program bangkin tiêu man pensiau man peni yang kibir kimen kibangan lah kemgani ke apot kibelago paung drugs pelago pakai ciksdian pembenjat kum kipaba pidai bersuto dalam hidup kikon kikdi tempi kibarang dan hak kata hak praslam kanyung slam saya kalawai ke jungki nama sistem balawan drugs nado na yin nado na sinong na tao para ko may gijala kam dan syo kasam sai hendak abang yakren bak sarkar ngaya kali bak yakren ngayo abang yasong berkemat badu kona sangma hakasuki jong kona sangma ngaya tai badu ngaya kren apa yang lor baidai bak hina samla nado kepuan bau rangwan ham arja kakendai ngalaya share bangalaya tai hado arsin badu kona sama nanai dah kalian jemu ulah appreciate dah kawan Meghalaya dan Sulawesi bakal ale nak benta bentik tiup kena hendak thongsi tak clear kamu bat ka tedong bukan ngak